Maleifua mai Samoa, Maleifua ngalelei au Setalia, tai au manuia New Zealand, au auli matango fie le mano telo Amerika, manisi tafo le lalolangi o mafuta mai le mamalu wa Samoa, tai au manino le tai au tatoa le tai au matango fie o le astofi, aso se fulu malelima o te se malua afe lua tolu, ua fao popo le atua le soifua tulu i o le mamalu so tato watunuu, moli fa malo mal fa aftaitele ile atua ya ona ola na puipuinga malana tausinga wa mfayei ona ulia maile aso se fulu male nei o te se malua hafe lua tolu to e fo yo nai vai aso tato fa ma vai atu lea ile nei fo itausanga lua hafe lua tolu fa aftaitele ile atua ona na pule fa soifua e hala ile soifua tulu yo o tau matua me se le mawalunga o Samoa i ona tupu mai e se ia o lava ina i o tātou whanau. Whaftai fo i le malosi a wawa i mai le aso ma le aso. Whai ona whaatino ai whaiva mati ute. Masani ai le mamalo le atunuu. I le anganga whaaloalo i whaafeiloa i atua i sunga i au ona tutofi. A le atua i so se whata tapua ai. Malo le soifua manuia i la wafionga pātele Marcus Heisenman. Le taita i on matanga luenga. Katoliko Samoa i Parramatta. Lau sisunga le whawhiangai ngole maota Samoa o vi ingo le atua. Reverend e sau a sora viena le ana. Ma le whaletua ia upurasi. Sunga le toe ina le taitai o le ekalesia me totisi Samoa so o whaatasi. Reverend Sione tau leota. Pasta visita whelava i a mosa. Ma le whaletua ia vai tamasoa alii. Pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaavai. Sunga le toe ina le ekalesia la mo sato i fuata ina. Reverend Tele tausanga ma le whaletua ia matau aina pino no tausanga. Sunga le toe ina pasta matai a Mika matai a ma Victoria. Pasta faatili matulino si a moa ma le whaletua. Pasta ia feta se kali ma le whaletua ia Susana. Sinia pasta tauloli ma le whaletua ia Arieta. Reverend awatama tawhai ono ma le whaletua ia Katenari. Pasta sanga le tuila epa ma le whaletua ia whai upu de tina malolo man malo ia Julia Moli. Pasta ainu umuli anga avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti pa ia o ainga matama. Le uso ngā pule mtu mua i tu au ma la taua ainga i tai ma le va au fonoti. Sua ma le vai whanua fufoma ai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sailua. Le afio whaatu i to whale ula lau na matasi. Ma upu ia te oele motsa. Talofa lava. Le Maleifua mai o le au mamalu sa tātou malofa a perepelo Samoa. Ila na afionga le tuia ana tui male ali whano o vale to a soala uvi le lua. Malou masiofo. Me se le afionga le taitai sili. Taitai o le vaenga wha au whai e pui a ia tau o tangata Samoa. Lau sisunga tuila epa awe lua fatia lofa lupe soli ai na yoti ai ono. Dokta sa ilele maliele ngaoi. Mai se le faletua ma tupu. Ai mai se o tupu mae e. O le vaenga wha au whai e pui a ia tau o tangata Samoa. Lau a fionga profesa Dr. Afualo luanga lau. Wha moe tau lua manu butsa lele ma le faletua. Ia mai se le vaenga wha au whai ele. Tau tua Samoa. Le Maleifua mai o le whaasalauta le ainga sa tu mafono. Le afionga i le sao. Ia leo ta suatele tufele. Po le afionga fo ia fui maono manuseni tufele. Ma le whaletua le sunga ia sua Vivian Piffem tufele. Good morning. Tato sponsor maalosi mai Hawaii le afionga ia lilo fotua manu. Ma le whaletua ia baby Fretten ma le nofo halo. Ma lo soifua manuia. O oe ma le lo soifua ma lo loina. Le fionga i le li fo mai. Fetalainga ia dokta le hausa to le foa take naseri. Ma le whaletua. Ia e meise le tapua inga le hausina sina se o tata watunuu. Ma le Maleifua mai le nei tae au matangofie. Tula e pawhai ai ma le whaletua ia maunga mu good morning. Se umanu matamua whaali ama le tausi ia Sinta. Alofi po le patu uma Viena. Mui Nikola uofo ma le whaletua ia Molly. Good morning Molly. Na nai whaumui nao le ana tupufia ma le whaletua ia Monanu. Miti Edwards, Airini Tipa Ropeti. Ta alofa telesia se kolasi tikatoo. Ma alo lava le tatalo ia te ori tina matua. Ao lele matapula se uma alo fereti funga.
aso vale whaalava au tio inu ese Paula Pants, Selina Aling Nahil, Elisabetta Maslin, Maria Akiau, Sinalei Burton, Tuala Maria Blakelock, Pepe Sitia Epa, Ngalua Fisau Foi, Ese Tata Mala, Maluloto Matangi, Mese Foi Tina Matua ya Vila Wano Tupa Itaala, Modi Fa Malo, Manfa Aftai ya Te Oto Matua, Tina Matua, Litalo Mantapuai, Mese Foi Tau Langolango Malo, Silia Fionga Taita Sili, ya Mese Foi Tato, Litio Nei, Masili Fiti, Fulisia Inu Etele, Ili Faso Tauma Mata, Papea Foi Fitalenga Yanga Fopula Salua Tele Mos, Malitausi ya Susana, Le Manu Malea Fion, Malifalitua ya Fafangu le Alamisa, Le Tamamatua ya Tapua Le Fauma Pepa Ta Lofa Pepa, Sunga ya To Alima Pope, Malenofo Halo, good morning, Sunga ya Felice Tautolo, Malifalitua, Malenofo Halo, good morning, Famanuia le Atua Pisinisi, Laufili Arona Faingafa, Malifalitua, good morning, Papoli Paulo Yohane Malitausia Akenese, Moi Malo Tanielu Tito, Malifalitausia Luatimu, Falitangoa Iforani Swan, Mafia Taito, Pupu Fatu Elia, Tau Ili Ma Filipina, Le Musunga Uta Brown, Malitausia Tina, good morning Tina, Lolo Matawa Mapaudi Ului, Malifalitua Yanga Fosifulu, Pali Itele Mwangu Tutia Punaolo Tango, Malifalitua, Manuia fo ifainga malanga isa moi lau sunga pali itele fanaya upole vavawa ima fa amalu mati malanga o ma tamama tua ya se yuli ali ilangolango ta lo fa se yuli ali ilangolango fatia lo fa povi ma se yuli fale ula fatia lo fa matua ya sai pele kome ma anu fale good morning tuala ta umalelua ale sio mulipola siria la e o kene mal fale tua ya le love it purchase good morning Silia lae, matautia sangala apelu seaso ma Celestina, tua pepe Yosefa setema makoleti, sione haitang ma Eloisa Samoa, Eloisa poa ma ilo soifua maloloina, tawetia tafu asua maroini, RJS, TV Upati, Ross tuile tufunga, maitovi Filemoni manifalitua, Kin Solomona, V.T. Smith, taufa iula making ile au pepe, Sunga ya lome good morning. Tupa yo le vai dingi mau mo nanu malitausi ya Marina. Fionga ya tangaloa ta sesa matai ya malifalitua ya Miriama. Fala na ipupu panipasa fa apoi malifalitua. Tau finga fui maono ma Diane. Good morning Diane. Tupa ifa salafa tapua ikuka litausi mali aingali. Mahalo lava li soifua maua. Ai mesfo il maftanga tina ya tiosa fa atonu ni umata. Mau salafa, manuia ngaruengo le nei tai au mau, atali na pati o le staua, heni au tanga vaia, ia manuia fo ile pinko, heni, to ama taio ono sa itu fa anatu, eti maulano, Process langi ayeng, Critel matangi, Jacinta Vitaliano, to itu simati, fuala au mano, fa manuia le atua ya te oto tinala, iti matina feololo, manuia le nei yaso ifuafuanga fai, Jacinta Fapea fo ile sisunga ya peni mayane ta motunu Petronia salele faftai lava le angalele tato pokalame veni maanita siliva le wi mapeta salue fina moni good morning fionga ya muripola mose mamaria ulai fono imoana langa aya peresa ma good morning sisunga ya kolisi leota manefaletua to sulusulu nga tao mati elive mafa aumu ta lofa to sulusulu Lucy Pautalo se walunga mamali umai, talo fa Lucy Pautalo po a mailo soifua maloloina, ta wafesili amituona imalisi, na mula ulu e sera liu fau mati umanu malaya, sunga ya pertiso moe vao, talenga ya fale ali o tu mua vili anau good morning, levave mamonika Pale Smith, waina afu vaifa avava vao, afa malao brown talo fa lau, sunga ya vaya materned lang sui, Tamamatua ya whanai tia savalinga malifalitua good morning. Matafafai avito Yosefo malifalitua. Moto sa ngale toe tuma Anastasia. Tupuola anau Berenice malifalitua. Fanua fo maulalo, turo maulalo. Manuali ia sofa tau rivo. Pitone po a mai oe. Leo toe maua mai se reporti. Famanuia le atua pitone.
tau vau Esekia, la ununa i le vau tele wepi, tau vau tatiti mokisiota, fionga ia tui whaasina, broken tau vau hiro, ia me se fo i le whaletua ia mapuni tau vau, whaingafa miskei ene liko ma ana vau saa, lo fiposi a moa pe ilua ma Rosita, ma ta Feora mo ta Hilton, ma lain le whaletua ia laina le ata tipi good morning, Maria nive eti uli tawai ma le ainga, whaumui na po wesi tangi ilima matania, talainga ia urungia vai luanga se upule, e mais foi fe talainga ia niu ma le kau me valo ia pasui muri vai, ma le tausi, ba lai Felice Ioane ma le ainga li, ia me se le tapo inga le kalesia Katoliko Samoa i ruti hio, fe talainga le whalefitu ia lio vori tufunga ma le tausi ia na tia good morning, liu ngatale tau whare tau langi ropeti stua tole a foa, ma le tausi ia lo minga, le whetalainga ia ono fia na uma manai ma le fionga ia sula daisi ma le nofua alo ia manuia ia tafaonga ma whainga malolonga Hawaii la fionga sula pe fo i tau manu pepe sopo ta fea mali i tonga tuki ma le whaletua ia peka paka tonga tuki le whetalainga ia sa mau le atinganga i ono sori tamani i timani sa mau le tausi ma le ainga alii whamanuia le atua nene ia so i tiute mawhaivai fia ngai ai le mamano sa tatou watunuu. Lunga o apio fōringa, mai se fōi lunga le tatou YouTube. Le fia mafuta mai fōi lunga le upenga te whailangi o tō telo le mamano le tunuu. Le maua o tō suafa ai tō te fia le pokalame ane. Ma o te Samoa vi inga le atua, whamanuia le atua mo o tō ile ne yaso. Me ta arona whaaftai mafuta mai New Zealand, pia fōi tōlu fua pato, whaaftai mafuta mai Williper Smith, mafuta mai New Zealand, whaaftai tele whaafeilo ai mai, pia fōi lea fionga ia tui whaasina broken tau vau hido. Tui, a umanga e vidi mai lea. Ano whatele atu tui, pia fōi lavenda mamako mafuta mai New Zealand, whaaftai lava lavenda, manuia fōi lo waso, namula ulu a fuasunu good morning, pea fo ile whaletua ia mapuni tau vau, whaaftain mafuta mai whamanuia le atua. Pea fo ia i ole vai le au pepe, ia whaaftain mafuta mai nei tai au Angela Masoe, whaaftain mafuta mai and my best Joyce Leao, whamanuia le atua nei aso i ona fuafuanga whai. Vau and Stuki, ia whaaftain mafuta mai lungo tatou apio fōringa, i le nei tai au le malo se tatou watunuu, whamanuia tele le atua i tiute mawhaiva, whia ngai ai fo i nei tai au. Ia me se i lātou e olo mafuta mai i maotanga se ngase, lātou olo mafuta mai tono whale pui pui, whamanuia tele le atua mo o tō uma whaaftai tio sa whaatonu ni umata. Ia ai mai ka mai se vi ingo le atua tātou mafuta whaatasi ai. Nei tai au au whaasolo pēa le tātou pokalame. Whaatalo whaatu fo ini mafuta mai lungo apia fōringa le fionga le whaltua. Ia maunga mū. Yeah.
Tos fulu male whaminute o na tale o le itu lai fitu I sini au se tādia vi inga o le atua ia o tātou wheiloa iai ma tātou whaataditadi fo I taimi tātou te whaalongolongo I le a fionga pa ia le atua ia e ala I le malu tai au I le nei tai au ia ai nei fo I taimi e momoli atua ia lo whaanga mo I lātou malava o e olo o maha whatia pēa I ngase o tino tau mi ai le fala efu ma le a purupurusia o tō whanga I to tono so se maota ngase o mafuta mai ai ma whaafonga mai le mamalo le atunu ia e mei se foi to tono maota malawa o tausi ai e nei o tau ainga o tō ngase to tono maota ngase o lo tausi ai le soifua matua o le mamalo so tātou atunu ia tauia ina ia ngale leile atua mo o tau lango maluina o tauta o tonga tinga a vea fo ile ia tonga fitinga li ima tama ita tausi soifua e ala mai ele fa malolonga le atua ia te o tau maua le malosi ia fa tino I fo I fe au mga luenga I masani ile malo le atunu ia mai se fo ile tinga le soifua matua lo fia ngai ma o tau wa ova malta I fitus furu tau sanga o le soifua ia fa manuia le atua mo o tau matua e wila mai na tinga le soifua matua ai whaaftai le atua ono o soifua tului whaopopo pēa ia te o tau matua whai foi o na whaumi maftanga manai whanau ia mai se foi o ainga ia mai se lātou e o lo whafonga mai tono whale pui ia avea ia whaasalanga whaale mahalo e furitua I leanga ia ai toe fotua I so tai au fou ia fai oe matali I mafafine o le atua ina ua e ino lava oe ia mi o le anga sa e faia ma e fale pui ai pese lea mo o tau uma
Toi fitu minute ona tale o le tu lai fitu e sini au se talia. Ia le vi inga namo o to umalava o yo lo mafatia pe ngase o tino tau mia i pe il fala efu male apulpulsi o to fanga. Ia me se fo i le tinga o le so i fua matua le mamalu o so tato watinu ina i tamama tina matua. Ia male tapua inga i lato e o lo mafuta mai tono fale pui pui. Ia tauia ina ianga le leili le tua ma ia mawape o tau le fia. Ia ma ia salamo i whawhita uli wa mafua ai ona. Ia ina ai popo fale pui pui. Ia o whaataria pea le tato wa whai malu tai au. Ia e momoli atu lava le wha malo ma le whaafitai le mamalu so tato watu nuu. Ia ona o le mafuta mai tato pokala me le tai au ma le tai au. Ne aso ma le aso pe ona iai tato au mafuta tusi lungo. Apio fōlinga ia me se fōi le tapua inga mātuai. Ma o tamalawa. Te tali tonu fōi o nei fōi masina ia o le masina o le whemalanga i o le mamalu so tato watu nuu. Iai fōi nisi rua malanga atu i New Zealand ma malanga atu i Malo Tele. I Amerika, ia malanga atu fo i tu e fio le nei, atu nu o se talia. Ia mai se fo i le fai malanga atu i Samoa, fa manuia le atu, i fe malanga i le mamalu le atu nu. Ia mai se fo i le i lato e o lo malanga mai, asi mai fo ia po fa le velave fo i mafuaina, malanga mai nisi o le mamalu le atu nu i nei atu nu, i au se talia. Me se fo ia i latou ia Felicia Matapula ia pia fo i seu anko lua malanga mai ia whamanuia le atua whaafitai fo i le mafuta e nei tamai olive pe o nase si fo ia Felicia ia fia mafuta mai ai whamania atu le atua ia te oe fuafuanga fo i nau mai ai ma se si mai nei atu nu o au se talia ia po nei fo i pita nu o sini whamanuia tele le atua mo o tau uma. Na umana tua ai lea o le whaiwhi au ma le whalitua. Tā pena le malanga le whaiwhi au ma le whalitua. E a ngai fo i o lei tu o Melbourne. E a whairo leo le tatalo ato ina ma le lo matua. Whapero leo upo le whaiwhi au. E a lea tua ai. Se e awina mai au a nge lue pui pui le whainga malanga. E a maa ua mo Melbourne. E a o malo le tatalo alu lole whainga malanga le whalitua ma le whaiwhia. Ea, ma nei a la usu pese le whalitua ma whaiwhia mtapua i fo ia le omi o le vai o le to ina. Ia wake ia le whalitua le kirikiro kunga wa uma le se lau. Wa o ngā i se lau se fulu. Wa o ngā i se lau lua fulu le omi o le vai o le to ina. Ia popo atu loa e whalitua le a au to ina mwhai atu. Tama, sa e tatalo nei le atua e awina mai ana ange lue pui pui ia. Li tawhai ngā malanga i Melepo. E sei vai e lo vai ne e fiu ange lua le atua e kuri le sawa sawa. E kuri le sawa sawa. Fai mai le tali al to ina. Awe te politina. O ange lua le atua e whiwa i se lau 5 kilomita. Ia, whamanuia le atua i whiwa ia i o le malua le atu nuu i tu e whio nei ke lope. I nei atu nuu o Australia. Ia, me se fo i le tafo ke lope o lo o mafuta mai ai ma le whemalanga i o le malua le atu nuu. Ia, fua le omi o lo au. Me se lava nei fo i weekend wa aulia. Ia, maua se alo atu fo i le weekend ia mo fo i se fai ungo le vai aso manuia mo o tau uma ia whamamau i whainga tai lungo le ala me se la tau o lo whiwa i ngaduenga i lungo le ala tele ia whamanuia atu le atua ia te o tau uma o whiwa i lungo le ala tele taton fo i o tele nisi a onga ua a matau na tu ua se fo i whanau ma ia o onga me se fo i a onga le maa ale karesia ia le ala wa tele tu ua malo nei taimi ia ai toi fo yo o ngan malo ia le toi titi fo yo mai le asoi mai ai fo ia fa malo la ba ia te oto matua
I le whemori tai fo i o na ialo ma nai whanau. Me se fo i le muri atu ia o onga. Ia e fisos mori atu ia o onga. So ani a la tau i le kolosino le awatele. Ia tau te whai a lava mea sili ma. Tō manu mahaloa i lava o tau ma. Sanga whaafia i nai pia o tau. Ia i le tau si le leo nei tamai o olive ma mori atu ia o onga. Ma le toi au mai. O le pesa le ale mo mori atu ai alo whaanga. Mo mafuta mai o tama matina matua. Ma le tapua inga i maota malawa. Ia mesa fo i lātou e olo malanga asia si mai i nei sini au se talia. Pe o le atali i a Felicia matapula fa pea fo isi o anko ia fa mani atu le atua mo o tau li liu mai ia o le tātou malu tai ao. Oh, let's all
Tolu minute. Ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia. Ia malo lava ni mafuta mai vila wano. Tupa ita ala ia te oe tina matua whaafitai mo tapua inga whapea poilo reta. Manu tō ifo whaafitai ni mafuta mai. Kirisimasi Brown ia vi ia le atua. Pea fo eti se mantafa whaafitai lava. Ia te o tole malu so tato o tustusi nunga apia folinga. Lea fatua mafuta mai me se fo ipati au kustino. Whaafitai pea fo itipa kiao. Whaafitai la tipa kai hao. Whaafitai ni mafuta mai tipa. Ia mai se le sunga ia Paulo Ioane. TK Mulipola whaafitai lava. Ni mafuta mai ni manu so tato watunuu. Whailo ilo tisasa. Ia vi ia le atua le nei tae au. Pea fo ia tala loto ti LBI. Ia whaftai le tusi mai ne mamano so tato watunu. Ia whatai ia pea le fionga le tapa au whasina. Ma le tato malu tae au. Ia whaftai fo ia tolo pali e sauvao lea e mafuta mai. Whaftai lava ia te otou nei tusinga fo ia e mafuta mai. Ia whaftai lava fia foi. Vea nei por kalami ma wata whaasolo. Pea foi ia sunia misikopa. Sunia misikopa le whawheiro ai mai I lungo le tatou apio fōlinga. Ia whaftai tele lava ia te otou uma. Ia mai se foi le vi ingo le atua le whatu ama mai atu. Ia mai le kalesia. Vivi ingo kirisimasi mai lava le kalesia tau fusi pe ona o tau whaafonga mai ai. Ia manu ia Kirisimasi. Sa wai ia ka mai ki kifuara, ngai ka mai kia mai Samoa, Merry Christmas. Ia whaamanu ia le atuai. Tā pena penanga fo i o lo fina ngalo, ma lo whaamoe moe. Ia au whaasau ni uni atu fo I mo le whaamanatuina. O le aso na soifua mai ai. Le tupo ma le ali o li. Ia o le tātou whaaola o Yesu Keriso. Ia vi ia lava le atua fo I le nei tae au ni mafuta mai o nisi o le mamalu so tātou watunuu. Ia o e la I lātou fatu a tau tusi mai lunga tātou apio fōringa. Ia le tina matua ia seu malo feretifunga mai Alaska ia o te taritonu o lo whianga I pea o e tina ma le malo si ato atoa. Ia whamanui atu le atua ia te o e tina seu malo feretifunga. Ia whaamanuia fo I o ta o tonga ti ngā, lango maluina, ma ia iairi fia o le atua, e alatu I musika o le tātou wala ata, I le nei tae au. Ia whaamanuia fo I ne, mafuta mai se tātou watunu, nisi fo I o pāanga e le tātou le tio e le o māua o tou, a olo o tou, ta mawhatia I ngase o tino, ia tauia ina ia ngale ia atu le atua ia te oto uma le fo le va ia tu ia se malo feretifunga I lunga le mato au tusi o apio fōlinga ia whamanu ia tu le atua ia te otina ta ton fo I o lo whapena nisi sa masani o na tusi mai ia ai fo nisi po malanga ia malanga whaatasi ma le alofa o le atua e manui ai whainga malanga whainga malolonga pei ona whianga iai le mamalo so tātou watunu. Ia whemalanga ia tātou, ia tātou por kalame tu, ia tu lava le muripanga mtapua ia tu. Ia wau whaiva Samoa I lea tae au ma lea tae au. Ia o te le oiloha I le whionga tapa au whaasina po ua ready lana malu tae au ai na tātou toi oi se vi ingo lea tuai. Mo lea tuai fo alo whaanga mo o tau malama. No umana tua fo I leo nei vai tau ti enga I mata le mamalo le atu nuui. Moli emo po ai le ainga ua sili atu na mānaia ma te wina o maota malawa. Ia ta whaonga fo I mata ngai moli emo. Ia ai mei se fo I o le nei fo I vai tau I le sfurutolu aso malo le atu nuui pesenga fo I o Kirisimasi. Ia po ai le
ka le sia o siri atu fo ina mana ia tapen penanga mo na foi pese nga vivi inga o ni pepe fo ia ma le whamana tumuina lava o Christmas ina ia maawalunga masanga tele ai se vi inga o le atua i tatou tape na penanga masau ni uninga na o manatua i lea le te e ngā le siuru ngā li i mātua ia walu la le tafa o ngā siuru ngā li upela ta vale na nofo ai ale o le toe ina ma le lo matua i tono le fale o le ta vale wa matutua le la soifua le umia ai ala mo mai loa ma le wila a le sia li e fai ngā luenga la i le fale insinia a o lana ngā luenga la e fai o le fai pa e le malama la vai se mea tau tō ngō ta vale na o pa ua le ta vale e malama mai ia nana sa ua tama e se mea watupu fai mai sto in ia na mau mai foi matlo matua matiti ia le ua pēl ma ta vale fai mai lo maltala ale asia foi tama loto fisosoani ia se isusu e lale le afi o lau ta vale so o la te tilo ia se su e lo le afi mala au mai lo le anu lo le fai pa au le ai le fo le afi ia na mala au mai la va o le fai pa au le ai ile to ina a o vala au atu lo e kuma ia o vala au atu fo e fa ke ia no ale o to ina ma lo matua i tono ta va na vala au mai ya o le fai pa au le kuma na lili watu la va o le to ina wa ke isi lo makua ngofo si lo makua ai ka o mare kuma ko inga lo makua matio ai foi la lo makua la to o malo le ko vala au mai fai pa fa ke ia ko ka ngo aku ia le lo mat i le to ina wa ko fangu nunga lo matua ma o fi wala le fai pa un nge fa tali ele ai ma se tau fai el to ina me ia vala au mai ia to kami mai lo fai pa au sa to ina mai ole ani me watupu e saula ola ka fa ke isi lo makua fai mai lo to ina ia ngai vala au mai lo kuma fa sanga kuma lo makua ia le fo vai vala au mai fa te ia le ko fa sanga fo ka fa ke mai lo matua ia o le tala na mo tato tau fa no fo fide mu wai fo ile le tape na inon malu tai a wale fionga tapa fa asina ya telefo me la le ngai fa yanga ya ai malo lava ya tau ofe tanga loa Samoa me se fo ile faltua man ai ngali fa mania tu le tu eti se montafa ia awange kumanga se ele va pe fo yo ole ale wa mai fa sanga ku kumbalo matua le ai fa mole o le mo mai kirisimas ia ai mai ka mai se pese na mo le to ia lo fa ngale ma futa mai ole tina ia se malo fereti funga ia me se fo yo pa angal Mount Samoa vi ingole tua o e olo fata o to lia ngasanga soltino ai le oilo atu ai fa pitoa lava mo o tina matua a se malo fereti funga mai Alaska. Oh,
Vivi ingon Christmas na was fuluma ni 5 minute ua te ai nei le tu lai fitu isini au se talia le nganga fa alo fa felo ile fionga te pa fa sina ya tole foa fionga le tu ya ana ave au malanga tama fa sa wale tu malo le na tu ina tu ya tonu mai pe fa ululunga le ai nga malos fo ila fitalenga la ulu le taula uniu ya malo lava le soifua maduia nei tai au tole fo ia tatou tau fa malo lava le lo fa malanga le o le tuani nei tai au fa tu lo watu fo i le fio le nganga pa ia le tatou maftanga fai pea i tai au a me se fo le tatou maftanga e hala le tatou malu fa le nganga se upu fo i me le fionga pa ia le tua e fa pena ona teitai nei tatou fa tupui nei pea le tatou mautu faanga mai le upo le li mai le aso ma le aso ma lo so fu malange mai no ya tau fai fa malo ile lo fa malanga le yo le tua tele fo ya le te tau no mai ni ole fa tua o man fa matala te engal to ina man lo matua le ala na pela ta vale ai sau lo fai pa ya o tau fai fo ile fa o ta vale sto ina man lo matua ya le ala o fa mai lo fai pa o to ina a wala au mai lo e kuma a wala au mai lo fo ye e fo fa ke ia nga fa o al fai pa wala au mai sko inga kuma nga fa sanga kuar ko inga kuma malo matua bo ke isi lo matua lai fa kari por al ke me kayo al ka vale ai kuma nga ia ko inga ia ko wala au mai foi mani si fa ke ko fa sanga foi lo ko inga ka fa ke i mai lo makua ala ku si mai ia eti se manta ia nga elianga awale ngi kuma wa laka ma le soifua mai mesia telefon ai manuia la mal malu tai a telefon ia faftai e mai le fascina tala nai e tau fa ma fa nai fo le tatou tai a ia ona na lava tala le kuma ma le faol ia le lomatua ia e tautu mai i folfolanga pe pelo la uli ia le kumalinga kuma e la uli tatu atunu ia o te fai atu e le asisi a kuma e tau feolo le kuma ko inga lomtua le mela le ainu a pa pela le kuma le fel Christmas ia o kuma na masa ale o le nga le atunu o le tangata ni so fai la uli le mistao fatu anga o le makua o le mafo fa o le tunu e le ala sisi kuma e fa kuskusa inga le kuma le na kuma e la ori le mamalu le tunu pe tu langa nai le kuma la le o le pepelo mal fai folanga pepelo ia mal o le knia o le tunu mal ka ko pepelo ru mo le tu hele na fionga i tonu le motofon ia pe o le tali atu nai u tu sai fo i ale fo sa ko ka kuma kusko ia si ia fai pule ia le ia e ka fe lolo fo kuma nga ia le o le kuma lo ke fa ko le o le no le tunu pe tu langa nai nu ia fa tai mo le no tu na mai ia fai fo se malu fa la nganga ta matina matua le tato maftanga ia salilinga lava o se upu mo le fionga pa ia le tua e fo ai mai lo na nganga tato te mau tu fa anga fa tasi ai tato lava ele upu o le ola le aso la nei la suma le fa masina suma lua por masina muli fo nei ne tau sanga lua fe lua suma todo le fa mawina ai le nei maru fa la nganga a wa fulta to savalinga le ala o fa mo le o te fa filo e tuai le fio le nganga pa ia nei tai au le Maleifua mai le so fu maua ma le langi mai na ya te o tole lo fa tu noa man via mai le tuoro tatou tama a toa me Yesu Christo lo tatou li ma lo tatou faola. O le tatou tu se fai taula ne tai au wa mo meile i le luka e se fulu ma le valu o le fai upo se fulu ma le tolu ma le fai upo se fulu ma le fa mole nu pe fai na e fongaina. A o le tangata o la fonga wa tu mama o atu wa le mafai ona te pae ona mata i le langi a ua popolo na fatafata wa faa pe atu le atu wai ia elo fa mai ya te au tangata ngasala o te fai atu ya te oto na alu ifole na tangata i lona fale
ua ta'u ami o tonuina ai lē fa'apea le isi auā o se fa'amaualuga iā te ia e fa'amaualaloina lea a o lē fa'amaualalo iā te ia e fa'amaualugaina lea. Ua whaamafaina le whai upo se funu ma le tolu whamole in upe whaina toi whangaina. A o le tangata o la fonga, ua tū mamao atu, e le mawhai ona te pā e ona mata i le langi, ua pōpōlo na fatafata, ua whaapea atu, le atu wae, ia e alofa mai a te au tangata ngasala. Whamanuia le atua le whangaina o la na fionga i le neitai au whafonga le nanu. Ia o le tala malama i le tangata ua mativa i le anganga. O le tangata ua mativa i le anganga. Lele i le tatalo lea na tatalo e nei le awhina le te lona. O le tato tus whai tau nani nā. O le manatu o le toa tele o tangata lotu ne nevai teimi. Ia e mese fo ei mai le amatanga lava o le fio mai o Yesu Keriso. O le toa tele lava o lato mafo faunga e whaapea o le fia le olanga. Ai fia o le olanga le nā. E tele lava o lato manatu e a ngai lava i le tu faletino o le fia. O le tele nā o lau fai filosofia matangata popoto le nava i teimi. Ai lewa o mai le fionga pa ia i le tua i le neitai au. Ia i tātou. O le whamonianga le atua i e mātitiva le anganga. E fōringa mai la o le fia po le mau oa, po le tele o le mau mea, o le olanga nā tātou. Tele ala tangata e lātou te mawhauwhau, a e maua le fia. Io e maua fole aunga o le olanga. Ia lea whai mai le fionga pa ia le atua ia i tātou. E whamanuia e le atua e mātitiva le anganga. E lua la me te tele iwa mai. Pei fōringa mai e lua filosofia te tele ia mai. O le fia ma le mativa le anganga. Lominga o le mau o loa i le tu faletino po le fia i le tu faletino. Ia a lea foi wa mai i tātou ni netai au. E mātitiva i le anganga. Nongo winga a muia e mātitiva i le anganga. O le fesini lava tu lai mai, pe ua whiti na i ea filosofia te tele ia, e lua. O le fia mana mativa i le anganga. Le nantatou whaalongolongo ai i le tatalo o le tangata angsala po le te lona lea. Tangata angasala ua tatalo i le tua, matua i ngao a lona tangata i le mativa. Ioe, ai sa tātou loa foi le tala le tatalo o le tangata maumea, ia o le tangata lea tusi upu, o le tangata o le au ka masasao ia ka oe ka kōr vai kemi ngei o whaifi au. Ia, ua tatalo fi lātou ia. Ia, i le whamunianga o rana maua, i le tusa mai le tatalo le. E le tutusa ma le tatalo le te lona. Long winga la a tuu i mea ia e lua, ua pia i whiti nai. O le manei o le ata lea e tātou te mata le netai au. La mai se tala mai ia Paulo, le apostolo Paulo. Ina ua whaimalanga Paulo i se tasio a aio e leni soafa ia atinai. Sa ia wa ai ele toa tele o tangata ni nā vai teimi, pei ele toa tele fui o tātou vai teimi por tātou fui vai tau. Sa la tau tama whai e tu whaatasi se mawhau whaunga o le nei o langa. O le vevesi la o tangata a te nai e leni po o tangata kuriki i tātou tau le tau e tātou e tunu leo tātou nofu ai.
o le vevesi lao nei tangata, ma sa tupu ai se finaunga tele a ine navai temi e winga le olanga. Ma e toa tele fo ia tua ese sa muni ei la tau le navai temi. Ma le tele o le au fai filosofia na muni la tau le sailinga o le upumoni. Longa winga le fau nei ma ta upu tato te tata noai. Sa fai ei finaunga mai tele o tau sanga o tuanai. I le mea lama lea o le fia. Leo tau whaataata mai ai tātou ni nei tae au e winga i le tatalo o le ao o le tangata o la fonga, le tatalo o le tangata angsala. Ma le tatalo o le tangata lea whapea le pea o le la tangata. O le toa tele la le au whai filosofia, whai mai o le fia o le sini lea o le olanga. O isi vahenga whai mai lātou e pū lea laulangi i mawhauwhaunga po o mawhauwhau. Ma o le sini nā o le olanga, o le talia lea o soseola e a maia ia i tātou. Mai le te tele o ia filosofia, o lo saua i ma le filosofia lea whetalai a Iesu. Ma o le toa tele o nei au whai filosofia, sa fi nau ma le apostolo ia Paulo e winga e le upumoni. E ala tātou. Fi naunga na sa whai nā taimi. Fi nau ai ma le apostolo o nu ese, po Paulo. I le mainga o lātou i le ola ma le olanga nei. E fi nau atu fo'i le au na le atua po le apostolo. O tātou la, e le ta tau o na tātou talia ina pe whaatanga ina. Ia nā mau filosofia po nā mawhauwhaunga. Se i vanga nā lava le whetalainga ke liso, wa nā o ia le hala ma le upu ma le ola. E le alu atu lava se tasi le tamā pe a le ui mai a tea. Tātou ne nā. I le tele o nei mau wha filosofia ta ape me tangata popoto le laulanga. A tātou wā ngai le whetalainga lea ke liso. Wana o ia le ala ma le ola, ma le upumoni. E le alu atu lava se tasi le tamā pe a le ui mai a tea. Whamawina nai tonu li Ioane, se furu ma le wha anonu whai upe ono. O le ala le whaawinganga e Jesu o le mativa i le anganga. E pe whape whea o na tātou maua ni whaamonianga i le nāla funga mativa i le anganga. E matua mauti noa lava e lefte nai le upo le ali. Nā wao e Jesu o le mativa le anganga o lona winga o le a tātou malamlama i lo tātou mativa wha le anganga. E le aise ta se sili atu le wha noa noa na i lo tangata o loo mana o mia le tele ai leo i loa. E mana o mia le anganga le tele o le ngā wai atu e pei o le tino. E mana o mia ai le mafutanga ma le atua. Sei vanga nā ua whawhanga ina le anganga ma whaamaru stino i aso uma o na vai lea ma mangu. E ese a le anganga e ese le tino. Sei vanga nā ua e whawhanga ina le anganga i me whale tino. Ia na mo aida mena i ua mangu. Wa le tino e uma. A le anganga he aru pea. E lo loto ale poto le atua a susunga tau na awala. E ata mai le tangata e tau sau atu lo la tau le ai o se tamao ainga fale anganga. Malanga atu ma le loto mawalalo le tuai ia e alofa mai ia tiau le tangata ang sala. E le fa pena le tala le tangata o le tino.
tangata ua mau o loa i le tino. Al tangata ua mativa i le anganga. Le te talo lea le tuae ia e alofa mai a tiau le tangata angsala. I le tamau ainga le atua e mua le ngao fale anganga au le i whaatumuina. Ma le mativa fale anganga e mua i oa. O le fia na feta lai ai Yesu e maua mai i le ioe ina o lo tātou mativa fale anganga. O na ole atu lea ia te ia e a fio mai i o tātou o langa. O na tātou i lo ai lea o winga moni o le ola i le olanga mau oa. O le ala se a onga mo tātou ta maa matina matu. I nei tala mate tamu whai e whaawinga ina i le mativa le anganga. O se lui nā mo tātou. Wāni mau mea tātou te maua, wā uma nei oa tātou te maua. Ia aua ni abesia le whaamonyanga a le atua mo tātou. E manao le atua ia tātou ngao. Ia mai ea na whaamonyanga mo i tātou. Ia a whaamonyanga la mai mua kumu ka kou mea whaletino. Le ala lea ua mai ei le tatalo. O le whai lotu lea ma le tatalo o le au la fonga ia politelo. E tu whaatasi e mai e se whi au mo tātou. Le mativa lea whaale anganga ia wha mua. Tonga mwinga tātou te ole atu i le tua ia tātou maua Yesu le anganga. Ili tia whai upo le au. Whai au pe maliu sese. Eu lava ina oti. A o lo o la pea. E whai asi ngā mafa o filosofia Yesu. Pea whātustusa i le tele le mau la pisi e ne. E mā neia lava le tātou tauma whai pea. Tātou te whinau pea. I le tū whaneanganga. Ia whio mai ai Yesu to tonu ia i tātou. O manuia ne nā lo tātou tala noa ai. O manuia fule nā lo tātou whinau ia maua le tātou malo. Ia maua e tātou taitai. Ia whio Yesu i to tonu o lato loto ma lato anganga. Ia mau o loa i le tūlanga lea. I lo le oha lo me vesi e nei. Ma safa hei tangata. Ona mafua mai. Mere mana iai. Tu ule no loto. Tato anga i luma. Whai o tato whatustusanga. A mai mau o le tuspa ia. E tu whaatasi ma langona tangata lau tele ma lau fia poto. Ia na maua i lea o le whawinganga Yesu. Mo i tātou i dinei tai au. Ia o tātou malu whaneanganga le nā ta māma ti nā mātua. Lo whangia le atua. Ia ulu pelo na upu i tonu ia i tātou tai tō tasi. Whaamana mana maina i tātou e winga i ana fionga. Whatai rawa i nuu mo le amanoa. Toi lua sifunu maleono minute o na tāle o leitu lai valu i sini au se tālia. Mo le wha malo, ma le wha aftaitele, lau fionga le tapau wha sina to le foa, mo le malu tai au. Tawia ina ianga le leile atua ma wapea le malosi. Ia wale tapena ino le malu tai au. Wale wha afonga mai o mamalu stata watunu. Ie fia il pokalame o le malu tai au. Pese lea, salania il malu tai au. Ia tātou wanga i loa i Samoa i le li fo mai.
Toi luas formale tasi minute ona tale o le itu lai valu isini au se talia. Ia leo taumwhai atu tātou fsota inga ma le fionga i le li fomai le fitarainga ia dokta le ausa. Ia e sao le lei lava ia le sao noanga whaalua keaula. Ia ua misia lava ia se umano fereti funga i tātou pokalame nei fo i tae au. Ia se umano fereti funga. Ia lo fatele atu umane fo i le pokalame le li fomai lea le a alo atu iai. E whaafonga mai iai fo i po. Iai fo i se mea o whaale tonu so i fua malolo ina o lom tua. Ia e whaafitai fo i. Ni mafuta mai. Tina matua ia vi lauano tu pai taala. Malo lava pia fo i Felice e matavale. Le fionga i whaletua ia alaine le ata tipi. Whaatai le mafuta mai. Filomena Molipola. Pea foi Luis Taititi whaafitai tele mafuta mai mulianga tuila epa ia me se foi le sunga ia Willie P. Smith. Tantito po a mai ka maloa mai tamaswali i tuala leifi a mosa ia malo lava le soifua manuia ia te oel faltua whaapea foi fiti se filoi already ia fiti se filoi se yuli. Taluai lea ua mafuta mai lea fionga i le li fo mai. Le fetalenga ia dokta le ausa to le foa ta kenaseri. Le li profesa. Tato fo mai profesa faolioli o soifua maloloina. Ia ilana por kalame masania i o oe. Malau soifua maloloina. Le anganga faaloalo fa feloa i la wa fionga i le fo mai. Profesa faolioli. Le fionga i le li fo mai dokta le ausa. To le fuata ke na seri malo lava le soifua manuia malo le tawatai ne aso lona se fulu ma le fan nei o le o masina fai o ne tausanga malo le tautuatu no professor ya atala fatu pa ia mavorungo tato por kalama Right. Sungai ai a foi le fia pela fiona ia to le fo. Taida. Fo io tu puma e le tu no. Fa fo fita mai vo i moto malawa. Ya. I tu e fia nei ke lope o tatu so i fua ma fia ai. Ya ma no ho le ona sa. Lo le langi mama. Nagi so i fua ni tai au fo de ro fa male anga le o tatu ta pau si dai ya ele fa aldo au de le man lo fo fi tai au tai lava i lau fionga ma fa e tau ave por la mare e vai tu pe wa fa tele nai lo malos lo fi ma le mo fi ali to le fo ai mo i le ale i le rofa fua le tu ia o tatu e no fa finta vero mo i le mo e lo toita i malo le soifua malangi manuia e lau fionga le professor langolango le soifua maloloina ia o leu faafoga le atunuu i lau saunoaga faafeloaʻi mai foi ia o le fetoaʻuma atu foʻi e le matou foʻi ia pokalame o le malufa a le agaga ia o le ua mo mai lau afioga ia maua lava le fiafia ia api o le mea sa matou afina le faamamalama i tamā ma tinā matua ia o le amuia e mativa i le agaga logoviga faagaogao lelei e tatalo le atua ia afia mai pea faatumuina lou agaga ia na maua le fiafia sili lea saunoa ai lo fioga le lifo mai tatou patipatia ai le panau mai o Iesu Keriso o ia na o le fiafia sili na pe a tatou maua le fiafia lenā lē na fetalai Iesu i le mativa faleagaga ia o le tulaga na e sili na tāua ia le ala faina faamatala e loe ainuu se tala amata e foʻi ia ai le faia le malu faleagaga ua faaoso mai faina le leo te leʻi faia se tala le afioga paia le atua faimai o le tavalega
na fai atu loa li se di inga e whaola ka vale o papir ka vale ko inga malo makua ia wha melo le di i whaola wha melo le di au whea koe kuma ia au whea koe whakei ia e no mamana si toe ina ia wha mai a le di kuma ia kangonoro ko inga kuma longolo o miki le ngoa kofa ia koe whai mai le di whakei o vai mai le di o lai kau whaisiko inga kau whaake ilo makua ua makpongia o au na wa oke ai di whaian maru whananganga o whaatu dore e le iala se me whakuskusa le kumaninga kumai la uri dea kungu ui milionga la lau koe whai mai ngai na e koe whaake i wane fia kanga ka wadengi milionga o mani whasia le kumaninga kumai le tunu ma le o lenga le tunu ia le mea na amatai le maru o nai toi ina malo mato neta e o lau fionga le di foma ale mea lelei ma le matango fi o nai mauana i vaina ai nuu e whaima pa koe le mamako e te wala mai le fia wai a wala mai ata i toto koe le fia wai ia e le toi ngaro hoi na fe au na wala me ia hoi le loposto ina hoi o la tu mai javai e le ropo ko inga le okupai le mezi ia o tu mase ese se na tu mas e sa ko kuma le ala o le ia Sofia fia ma ro lava ia o le tele foi au ia i se ko inga le malanga atu nei e fia va aila e lau fionga le di fo mai ia na fai atu le vai ai mo fo la ungi fa de kongo fo la au ke adu moi e mai o ia e kongo fo ye fia felo ai de tamama to fitu ma fitu tau sanga le tama ia ma melo lai ia tau ia te fia felo ai o le fionga le di fo mai o to tele ana tangata le we nei lau fionga le di fo mai pe wo fai o e ma me fia fina la o Samoa lai lo la yet fo mai in na o le tele o mele in termine lau fionga le di fo mai wo tele na o to tele na mau pe a mai tangata mai wo lo fo ai mai Samoa ko sa lo wai harun fal mari ia le termine ba fai mai ka ko im ko fal mai fa be ko sa lo wai adu ke mari ia pera a nga fo ile sa nga lo fionga fa lo tele mai ma tu fa fo pe lo fia ngal fia do Samoa fia mai fo mai wa ia sin tanto dunga o tangata ia o me ana va lo mo mai dunga o penga fai dangi le fa solo mandiu le nei lo fionga le di fo mai ia le va ia tu da vai elo ia se ta penanga o ia ile va nga le nei te mi de tu danga le se fina ngalo lo fionga va le sa e fa tau tai a foi le tu danga yeah after to the four on 5 city tonu o le pe ia le o te lo le tau si unga nei tatu whaamatalanga muri o le tatu pokala te ni le no whaamatalanga tuai fo i le oto e pesi mai ia le COVID i suru iwa to e saumani tonu a le ua maa ua la o pesi i New Zealand ma Australia e le hui nei ia tatu tamata alo ia ua foi mai talonga i Solomona ua mau ai o le ala ta milionate tono le tatu o tunu o le whamatalanga e se o soafo mai e ngalue au kila ni New Zealand ta matala noa ila le vai aso le aia lumana i toi fo i New Zealand pe tatu program na whamatala e tau ua foi mai America ia se te mai le whai unga se te mai a matanga no ian mari ai maua COVID le 19 le variant fold usa le wai o le whengatana o mene o virus e maua ar te ni sui ai
e le pe o bacteria a sau alfausaga le bacteria e umi ese te fatoa resist a o mea i o virus e overnight tanga sui wa self replicate so to tamino a femisia ila e mo meo genetic material to tonu ai so ro wa ese sa wa o le variant la le famtala ni o le pesi mai Europa o faso de family ya le wo mai Australia ni China e amata page furu a talala al fo mai e te wa ina ua maulona experience e mata o tia le to inga vai ti ngao tino e fiva fo ya ai matua ese ti ngama e meta masalo o no tatu le to te malama e tau te loa after 3 or 4 days amata lona fai ifo paua le mena ma fau ye se o mai le solo na fa po le solo amata lona fai ifo ia wale ia se mena le ino fuala open the door inu le vai hydrate glutino if so swani we ia ta fiofi wale ia wale o ye se fuala o le la we le tui pui nga le si pusta le fai fa pe ma fai ona fi so swani fo ia le la o mai te le ropo mo wa ya tato pusta tu ia sa ma tu fai le ai mo me se fa mtalanga po o mai ia le pusta fo le fa pe e ma fai ona na fai nei ia no fo po ato se lua ma sina pe to le wa mana to fai fo ai te le alo na so swani i fa mai o pe si nei ia o te fa talala le sunga le li fo mai ia te o la wa freely available for tono o New Zealand o te lo fa pe na fo ina ia o to o le fa ala i le feo ai le la feo i tum ai nei la fea si ai ia fai pe to tu inga pusta na ua mo le vo ia le nai tu la na ua mo ai o le vo sa i di tonu ta tum tanga venga le mo le mes fa no tu mes kam tanga po o fa solo pusta sia po pusta sto ai ia ia fai nei ia sa fai mai la tau sanga le ai au yo te tonu mai ta to pusta fo le e le fa pe o mai le virus ni tatu talia le ni vai e to tatu ma fai fo tatu ia le tūranga e tauna e tatu e wai le fai tatu o mai New Zealand fai tatu tui pe fai se me fa o le tūranga la na ia a la tatu la ia wai pe Australia ma New Zealand a te ua PCI ia ono sa ia mo se tolu le fa so pe se io le mana ia na le o faro no le famtaranga si usofu e se mea vai tino vo ia le via fia ia pe se io le mafau ale fino ma tanto fia uma na ia so se todo por fa wa so ma tanto fai fo ia le ana o ia ma dia ia e to sia le penetor tai fa tai io no tu la mai ia mai nu vai ia fa nu rotino ia lava le mano si ho e so sonil te enga ore o te leo aunga tinga ina o le vai fiva ma e fasa pena e foi nga tala i tangata ia toto mo o lunga suka pe a po ia lo le fama ona tele foi si fa fita udi la tele foi ia la to fo la ula ia la to fa po to foi man nema o me mo la neta o ia le leina vai lo suka le leina vai lo blood pressure awai de fa pe fa ilo nga le virus ne le covid la pe fa misi esto ino telefona olen mo ye ma to mo runga pe ya fa misi ai nu ma le ai ngara na le vai e o covid ye to ma vai ile nga solo ena fa pe na tau ona tau whaia tātou ia e mai e tau mai tūmau. Pere tātou maurunga o suka. Mai whatu. Tau whaia maintain our low health.
ma lo health status le la fa fe ngai ni man fa ma pe ma o in fa ma sala e o man fa mai o le ai mai se wa ve ngai ave fa ta si te mi ai probablemente lu ko fo e fa le lima so to ona te amari te le whainga tā ma fa ma le virus wala na lava lo malo se ke last ai te mi ya isi tangata e whata mala e umai fo awa pneumonia to i lo ia fa solo to i lo fa le to ya e tawa fo no fa ma a fa longo to lo tinga in te le ule fa ia fa ma ia e so so ni fa nai ai vi ma fa i tu ranga masani e so so ni o le to nganta to vai e fa te mina wa le continuare ma fu angare al fa ma idea ia mana mem fa na so so ni ia oi ina ia fa sa ina ai so i fu mano e pe che o le tu ranga e to vai ai o to man tua la usau no ngana o ta ngai nai to ina ni manu le ta to tala no o le fa fita au dia pe au mai o le mai ai ngaro na mai la to fuala au fa fita ia nei o no to ki zo ma mai fuala au e to te la mai to fit o ala fuala au le ia ma tau dia e se le ngo e fa ta we fuala au ia sta e se ngo ia foi fa ta we ta wa ele o te le fuala e ele me no le generic name ma le trade name la le kai pe la le Panadol ta ua Panadol ta ua isi le Paramol ta ua isi le Tylenol le ta ua i America Tylenol o trade name nga puso ringoa le pe promote ai ma sell ai ale ingredients a ala ia paracetamol e la fala au le a fa ko ela ni fa minga o fala ngo paracetamol o le mea just tu watu fala au to mawalunga man fala au suka wa mawalunga te wa mawalunga le ata mai man fitunga ingo fala au latest anga mo o fa nga fo i tonu Australia ni o combine mai o tu sit fala au tasi fala au so di le blood pressure mai man fala au suka ya o tu fa tasi ya tasi le fala au inu lo le tasi es ya mai na e ma try jeli ngona e na mai le ni tu fa pa le ni tu ni ya o le sila pe tuai e ona moa se tonu e fai ai mi sa u ma fala au ni na tau mate le po le ali ngot fala au le ale ai tau fa ma tu le fala au yo no o mai ni te lo ho ta to fo mai nei na e tau le o te via lo e asi lo ai sa pe to lu masin e tau fai a mai le supply a to masin e tsamoi ia awane e fa le tonu wa se o le they feel responsible for it ya a na le ya to fiti mai to malo si o le fia nga fo na ya la to man wi ala se de o no le fita wi le e tama fa ya la me te le pele status na ya tu mo pele man wi ala no health status ya wa le tonu so to fa ya to everything e maintain nai ya wane to ye se mi tu yo la ya la to ya fa mato to ta pena le fa le mai appointment ni ne ya no mai foi le yo wa pe ya rope o fiel tu pene torni e fa esa se sta se fa mai to ni le pe se la pe do se la tala o ta si ya me wa le fe fe wa tanga ya ne fa ya no so ni ne tanga le fio mai me se mai fa la ve ya mai me tau no mai me la tu ai ya mai ya le tau le se fa mai ma fa mai le appointment to fa mo se va no ya fa lo le ai al me tau na ya
A mai foi lai I mo te whero ia mai pia la to whala te vai he. No lo po le mo wei nei pe de mo wei ni. Ia pe e se si choice. E se si whala au e so so ni. Fa tanta se to fo ia tu pa te ua uma o tu no me se whala. Mo ina dei. Nei ta ua hui e so so ni ata to. Ia e sai talo ni vai sa e festo ina no mai nacionalo. O mai hui ia e vale hui tantano e sa mai Twitter. Te e au oh, no fia fia faro no po kala mato le fo man mo ti. Oh no. Tato por kala. Meu ka woki e fo ba I fai ngai nu. E la batalla vai nei tanto fia le ia o le la vi o via mai e fia le mai fo mai. Le ai la ti fo mai des fo mai te ina ti fo. Bel tu langa foi na ia ma wa ia ma le fiona te mai tai mota ia ngal ma fa au yo ia ko e fa marulu o poco la mengue e fi loi e ele fo mai e ele porquiki e ele cuspa ia uma ia e fa malu no fiona ali fo mai e que o aku ngisi que ele aku na o fiona Alta mai tai al mauta ne o ia Fai la tua ia nga solo la tua si fie faro no col pokala ne na mo o vai no ia o mai na yo la tu matua ia nei ia yo ai lo mai faro ro o tai o iva tai fit faro o matua ele matua nei nai matamata telefoni ma ne to ine se do ngai vala mai si ele fie talia o lo tato ala be mana se do la vedi mai o la coupe mai ia mai so cargo yo ya ole soifuanga le tato te ai ona e tanwai o lewa a lausi la fia foi de mamaru le tunu whatever na e fa foi ina ia le tunanga foi o le patron silia wa foi le soifua maroloina so tato tunu pele Samoa le ala foi na le fia tato pokala me a o lo te mi wa ma foi tala fa mo ngal fa so roki ona tangata matua a tonu foi al me foi na le wa Davidi mai ngai ko ngai a u le la malanga fia ba ai fo mai o nga a fa dongo lai niusi e sa finga le kai ko lua kai ko ko lu ngue kasi pele o ma fa pe ala wa haru malanga ku sa fer e ko le fo fa fenga mo fo mai fa ya ngai de fal me kisi ngai ma ka fele nga ko ngai ai de fo mai nga ya la wa nga fa makalanga fa ai ka ngulo o nga ka ngulo ya text mai ya ro Facebook ka wa ngu me fo mai adu fa fo mai manga ku ale ave mo fo la ya o la wanga venga lo fai ngai ma ku pe vala mai ya ongo le kulanga lo wa ku mai ngai na se ka se esia kwa le ka ma ka pu me sa ka ma se ka fa so ai I de ke mo lo po kala me se le mele ngai e mo mai kana sa ma kana mo fe me fiona ka si di da so sa e fe me esia le mele ku pu ngai pi se me vinga le maliu ya pe folinga mai wa pe se me ai ka kaunga ia se mafuanga wo pe wo ko di fa pe le bi le an malanga maliu ma de oki e mo ina vai e de fa pe la fe ola pe ka makua le ai a o me le o fa ku pula ia ko kele I de ke me kasi le ase finga lo fionga di fo mai a fa fonga mai di pe yengi me kaunga la pa ka ia mo la ko ia al me mo munga o le tele o maliu ia o te iloa o nei tangata matua o lewa ona whātautoria ia se hoi to le fua ma inu ai mai tauina o peia o le mea fua le whailongo le fitu sifu tau sanga tangata te mini o tele tangata wa le fitu sifu ele pe o ia so a to le fitu sifu ele o se ia isi ori o te maten fo i menu o te tawhau
fai do malo fitu sponsor so ele o te ilo what mo lunga ele life expectancy o to te lo tata o tu ya o le age group lo le ya o to tele ya ai o le tele o tangata ye tu poi fa la ve o nei tangata ua matutua foi o tele no fo fale o tau si fo ia whapapola e mai whamai ne whea nei. Pese i o ila re tau ai ai. Pese o furu nei pneumonia Maleifua. Ai o lea maalo sia le langona lea pena e sau ngoi nei. Tai au. Tua te leo rau matu e rua re fia o mai whalma. Ua ele langona na mea. I rea se winga e watu whalma. Ina le watu a ama. Pena re. Ia. Ua whaatupula i are te leo o tangata e lei o leo tau slow down arai te lea tangata ma le whapea e maua nili suka o e ona sutau sana e te o atu leo fitu sutau sana e te leo suka e o atu al fitu suru fitu lima o la e maua o il suka o lo o langa atoa le tutoe e suka a pena whatuto maua luma e le se me whai kiwa e a pena no wharau ave e se roa to tele la o tatou atunua o tatou le setino e maulunga pasene o suka o toto maulunga ele ana tupu e whaalavelave nei o isi whaalavelave e tele nei o manua mo meo manuanga taavale ia o e whatamala mo accident e la vese e se me mai se turo a tutonu ia o fianga e o mai tauna ia toi leanga ilo ulo era i titi tatou atunu toi a tatou ainga o tatou ia improve le communication social media meo o tatou lo uma maliu ia tupu tatou lo uma ele pe o aso ia e o mare maliu a ro te le ro fato ai lo tu fe lo ai po fe ne fa mi wa le vana mali ba te ni ne wa tau le fa sa lo TV ma le tio e ni mali o lo o mai no por Facebook e to tele sa we man por kala mama to o tele ala fa o tele le lo lo nai su mai fa fe nginga no te tasi o tatou le mau ele record le tele o tangata mali o te loa o le whaama ia le ta miloni le si mafuanga le tele na po ia to mana tu ho le COVID ia tunu umalala o le tele au tangata ia sai fale vai sa mapu ia lau matua ia pena halu umali ia fa yo miliona ia o tangata montu pulena ina mali liu i le COVID surui tele o le au matu so fese ia o le ula tatunu o le ala e mo ia o la titita tatunu ai o mai ai yo o mai ia le auto toa ai la permito ia ma liu te tasia nei tangata matua ia e fido toi foi man au laiti e le fa peo ia wa isi me era un tai lo runga le YouTube por te man te usa o mal te le maliu ma ia te lo le vengana o te misa o ye sa mano sel ma ko team nga wa ta to sa fa el ma ko disease surveillance o te mata i tu ko le kia lan ma ko information i vai aso tai tas fai di po ti imagina e va ai po ia to inga fa mai ese ia tutupu ma va ve ona matu lo po le a se fa mai o le a o no pepesi na va ve le na alu fe au tu ta pena tra va te inga le te minas o te whainga ne a la pesi fa mai for H1N1
Mato mental serious. Tasi ale vai le o le si aso te o a tele me hata ngata fuku ma ko testa ko o le o so le second wave o le tuane ma ya alu le famata talanga I fale mai tua ta mo ses po le alto inga fuku tonga fiti a pe o la H1N1 o le fata li confirm wa la we no la we ngia e la na va vea fo ila ona na tau fia pe pesi te le o le fama o le tāua la ngā vaenga le are ni soi fo maroroi e va matai tuina e te tāua e la ana vai wa me ungai tutuku e tāua na vai le au whainga renga le ala angaro maali hetu alfite na inga le afo vai mo le mahaloi to hinga overtake mo ina de te te po ese impact na mea mo ina de po la mo me vo e whainga renga toa ia ah yeah pillo de e va me ungai yo ia foi le impact o ses ia au te le fai tau le spepara observer ai fe mai le famtala le se le tau po o vasta wai sa wel article le fa ia tanga te fainga renga mano o ese mare public service so enga renga is o fa ai va pe e pito to te ia tanga renga te fo mara renga no fai ia le o isi vai o New Zealand to te le e foi tamai te soi fua neses ia ngar fa lab ngar fa IT fo ia o to nga me fa pe nai lango e ele ya le la o te le na ya o te le e foi impact o ia me boy ngar nga a ele lo to le fia ma le lo to musu ai fa tino atino o me na sa ta vai te me ne o fe vesia fi na ngai to ni nga o vatai o ele na ngono te le fo ma e to no le mota pe o le ta o la to sa o ele fo ma pe na o vai te le tu pe ai de vai ile nga wen ya e ta fa pale ni me e lu o no nei vai ta nei vai to ta so fo nga o tata wa ia tunu mama o me na tupu eu tata mana o mai se o me na mo wa se yo mana o pe o a mai o mani iPad so eu foi iPad foi ni ya tata foi na ia inga venga le fio ro tu ya foi no mo foi na ia la tu o te ro ta sin na me na ia na vale fo va ai e so se e te fo mai ma le malo te foi nga tongi me overtake wai o vai le varu tau sanga se fu tau sanga o to tongia o te fa pe ya tu lai me lo ne o sui ya le na te le lo sa si ya te mo si so te va pe o lo to tau fa o lo tau ia ya ri fo ma ina ia fa a te tau fa lo no tu ai a fe me e mo a o le tu sa to te lea ia. Wa pe ua lokai I ona o le tautua, o le commitment fo ia lea, o umana whai le oath tautua I le atua le lana ngara tu ngā mea whapena. Mano. Te ro o mea o e a whai ai le taunu unga ne, tau ata I ai le o mau tutu ia, ni wha maunga whapea. Mo ine ne. Ia wao le tūlanga nā pia whisiringia o lea sa e finale sa e whatautaia fo I vaenga ia I tausanga watea. Ia sa le te lea ni whawhitauri. A le wo o manete mo te lea whawhitauri. Ia pe o le whisiria finale e wa o le te tamau a inga I te leo mene. Ia atono fo I e au whiwhewe fo e o e vaai le finale fo mai o no tūlanga na ia I shoki o tangata whainga renga o le lei. Ia alai mo sin tamai tamaanga se me whanongolongo e kau whai ia hale fo mai tangata ia I langa koe inga malangolo makua whapea ia vai. Mang ia le me lea au ngiso ngā koe alu oi
I alu i oi whongkanga ngā, ma ngai hano ngofo file mu, ma ia mamako mai ka umai ia, whamakaranga ia oi mele kupu, ma whoisau ko whae koe mumuri o, e ngol vikiminge o lewa pipisi de whamai. Ia ere loa ka kōpo le ako ngā pipisi de ia i wawale koe whaia mesa whaila aso. Ia o ka ngaka ia o mga lawe o la umilong ko inga malonga lo makua. Ia o ia lava lang fo mai e. I di whao ngā ele whakukuanga loko man mawhawhau ni rei. Pio tu dangana lo i tātou. I tātou te minei vai. Io e fio aku matanga te wa aira o fio. Ngai le ngaka o ile sa ngafa man ngā kemi. Ia ale wo o mani kemi. Ke le ale se senga. Ke le whaare anga fo i kulai mai fo ngai ia fo i fo mai. Pio kulanga le ngai. E le mawhai ngā wha akuskusa lia. Ia le ngan wenga wha fo mai. I se sia ngan wenga. E le mwhai. Ngal pauari ngan wenga e. Po le lava penga ni ruai kulai fuka e moe e mga mia mai a oe. Ke aru lava po le sao le lau fio ngani li fo mai. Ia. O le whainga tāna. E se fo i anga le ngā wenga e. Ona e le mawhai e. Ia. E tau hui manai o mātou tai tō rua. E le mawhai. Aru rua wāti le no siringia fo le fo sao i te leo. Ai pese o le vele e te ia ua mātou tua le whanau o university o lo vivisia. E re ai asa wanoto te le o ni lau ngā tongi pe o i bea fo. E o ni whao unga o ia e e te leo na lea wanoa. Ia me se tātou ni ua short e toa ngau ngau. E le to te. E le fo le mo ia ua fio lolo ala fo inga luenga. Ia e ona ni vai tau o mai o io ngā luenga. Pe o aso ia a whao mai tipi tipi. Te whaia uma te leo cases. Ia o le ni. Ia o mai o io leo. E tau pōna iwi ua ia. Se te te la tōngta whaia o io le vai ngō ngau pōna iwi. To e wha sao sao. Ia tau toa. Ia a wha pia fo io le. O le General Secretary o nai fo mai e tau toina ia mea le manawa. Mea urunga ma ia ma le pepesa to save lives. E mise mei manu anga ma. Ia o mei wele fo mai o le fatu. Ia ne ho ese i lato whapitoa suka toto maurunga. A mea sa mawhaiana. Tau mawhaia nai fo mai. Tasi fo mai e vai o mai e mea. A le lau a mata na specialize. Wa ye subspecialty. Al tau fo yo subspecialty. Wa matua patino ana me te vai. A wane i misi se mea. O mea uma e afia o lo tino le suka. Peila suka. E afia i o mata, afia uma. Afia o fatunga o afia lo mafofo. E vai uma tua i controlling o lo suka. A fa le tonu la i ave lolo o le fo ma i le vai e fatunga o e. Ta pena e fa mara. I ave i se ta automata o le anga a to e me pea. Ia, e le whai hoi lana sui atu e tātou i nei mea le, pe tonga le whainga o service i o. A e la tangata wa mai, e tō sao mea le fō mai le i nei e vai ia mea whapitore ai. Whapitoa la whai. Ana whasotai. A sa lea tātou e lesi a whena, e whasotai a man tangata ro whaururi ei le vai. Bo i le. Tau, e leo i si full time as a renal specialist. Na so tai mana le chief o le internal medicine ne. Na te whaia le tono wala ua ma tangata le pea mai whafu. Ia e te lea la ina. Wa peo vaenga pisi ia ia le whale mai. O i ngani setri. O i le aso. I le medical le mai e le suka toto mon makaka stroke. O mai uma o le mai pepesi. Loro mai tangata matua. Ia o to mati bisi ho ia a tele tau tonga ia mana mi fo tele fo mai vai moe fa moe no ngase ia sa la so lo ala le fainga ia ale tau ia lu tau teno la pis e tau ma fai ala ma tau ia o tau mo to le waiting time sa ia to tia lo tu la ono I tu la pis ne usu mai ni sita ia fa to ava ila tale lo do wa tu tele ia e tu na to le fainga so sa tamo fai ala ave to no pe tamo fai na ia vave a
fai uma ho isi tuna inga ava tun fo mai tu e vai ele afiafi na ia fai ngofi ona o aso fo ia e oro le afiafi le te vai ni mai sua ma ni mai fo ia e mai sa tau no mai ta ora na totas ia ore fai tu su ia na ne e le fai fo fa ma no sia nei vai te mi ona o fai nga renga to te le tangata se donga ma na fa to ao mai le afiafi e lo to to fai o ia taia ia pe o le fia pe o taia a pe tolu pe fafo ma i taia o pe fafo a i foi la pe tai mi uma e vai inga se gas o clinic la e tua e se asa tala ia fia no inga to mua to tato fal mai ia e ara me tu me ia o tia se mato ta mai yo o fo mai o fiu fata i complain então fai mori e te a me tão fai na ia o no de su do tuta tu o le su me ia a ver so tu ngai fo mai a ver so tu ngai tala no ia lo tu tele e fai nga runga e tau na la ngura i tino la ba ai ma ai ta te fa le tu au ni ia e fa le tau fi pe tu e va vai tu nga me va pena ia mtau fai ia maua ia malo si lifo ma ia lava malo mo ile e tana le ia wa tu la fone le o fa tu la nga pe o ave va le ma fa tu la nga ia tu la fai nga ma tu la tau malo ia o ta o nga renga ele o fa pe tau na le valu tu la o le aso e fai nga renga ia wala ama va você isso toi no vou te vai dia vou le io le lave le na ia mata to no to light iri se si to ini to so fia vai se nes e mana o vai vou e se to be seen by a doctor which is how we like to le mai ma o le la o fai foi wa te lo se wa to ave ta to fo mai tu e fa mai tu to fo uma le fa vai tu malo ma fo ma ya quando tu fa ora comiti vo ai fa le tu ma tu si comiti fa ia tu me ma sa ni pe aso io ta tu lo i vo ta ya fa io to fu le aso e tu fo ma ya si fa ta la no mo ile ya o to fa nga o le ta so tu ia o le tāua na finale o le tawhaatata noanga i a tia ua ia o no mea le o tutupu mai ia a le lama tāpena ia lau fionga le li fo mai sa e ngā lue ia i tūranga nei ia wa fo i le sosoani fo i le mamalu o sio tatu atunu mesi fo ia lau whanongolongo mai ia e nei mea finale o lai misi mai o le tatou fo mai o mea fo ia o te lo fo ngai fo mai ia mo ko hale fikau ia ko pe ko kongi le malo ngai fo mai tato ia wa a ngai fo mai ngar ruai fa fo ia tunu le ia e matua fetau i le se dengi mo la to fo ia valawina ia valawina tato i Samoa ia silina o tu sama fai fi au fo na le o valawina fo na le a ku lava le ngu fo ngale ele mama lo si le nu ia alu asi fai fi au ngolonga valawina fo na le mai le tua e ki nganga whiwa isi whai whiau i ka vale fōwili e whiwa isi whai whiau e kausu se li whianwai ia ongo le upu lava o langa walau ni nga whapena whi fō mai ti nānai loa nei fō mai wale whetau i te le tūranga o lo iai ia ala lava no nofo o no lātou walauina e whamunia le tua ia lātou a tūne mativa le tino ia e mau oa le nganga le te muni muni peina e tasi nā vaenga whina le whātua while mua i mātou i atu i whafo ya mana ia foi ia siasi o ia o fala au lava ia ave kilo fo mai ia so fo mai pe se me se pe mai o ia lo ia fo mai ia tato pokalam den moto sa mo vinga le tua siasi mo se fautuanga le si mea la fai o tuelita pokalam me o to te leo me ka ke fa longo me le lo fionga di fo mai mai o ko ala mai a fano ki ngare kua po le afa mai o ko ala ona e nga mea
o le ko ala ia fa pe ka ka fa ila unga kula fale me ia vai o ko ala fa o kamangi alo ke fa no ko i ke le fe singa se a o in singa ka kua fa mai ia o so dunga ko ala o so dunga o pa u la ko ala fa pe o se ka ia ka ke do ba ka ke i mawai na e nga ko nga mai lo fio nga ni di fo mai ia va stecho le fo ole ia matau dia to ala diagnosis fa sa se viu vai tau pala ngi le se diagnosis fa pena tau store Ilu te i whatau whainga ringa, whatau i umai bore walu i, walu i vai se fubu whainga ringa, sa wharonga mene. Me wo o le toala. E aro le fufol toala. O ia, sa ua peala o le manawa. I lau translation na teimi. O le manawa. O le sa ua peala o ia, o le toala. O le toala fo e wha au tamarea o le uterus. Totonga leo le tinale ta o leo lai tonu pepe fo fa to afana mai o lo mate tonunga na ile toa o tele ne fa son to fa inga me mo to fa no pe a mai ne mai o toa se fa mi se o le toa la tatano ya saudi si from tam ya nga ba kwa si ko inga wa fa makala ngai lo ma ko wa ka si de experience ma di a watu ia urungali o matutua e mai te mano e no fo le re sen telefon telefone ma o se to ina o tinga ina o toala ia watu fa mai o toala o le matanga e ma kwa ka kama fai interview le o le tala o se alua i o toala se alua i se o toala fi le mu toala tata o lelo ia le ko fa pe e lo po la ko fa sa mo inga le tuma le tuma le te growth le o la wale ia o se mini ia e fa nga so lo ata ngata me ia va to ala ia wo uru o le e se to fiti o sala la ia ale ala e te le ho la no le sto no fa mal te mo te le fa le ia mai se iwa vai e kawala a pe se me pe umi I tato va ai po se me se chuma e o le toto ai so en ai fa ngi CT scan fa o ai le si nga me pe na me to na fufula manava ya eta no tan me o upload pe o tumule le manava le ea fa o na o so tinga na freeze lo le o le nga yo o powers ia o pito e fa nga yo e se le tota e ves e na pere fe te mo le ia ai no nai fuala au nai so i tu matala ro ia tu mo vo fide mo au te lo me ta to se me fa pena wa te le tangata matua te le tangata matua le veno le mamau o le manawa se tu lo le tala te le pe tai do te to lo so fa to tala al me wala na te le na fa tu ia lava le inu vai fa su ia lava le inu vai fa ia tele o le tau mafa ia hai le faipa e la le Ukraine le polisi ia wa tele na e hai faipa serious bo ia al polisi ai ai o lunga le faipa si langa ia me ai o lo au o vegetables tele ale hai faipa tamala na mai mau ai male fruit e le watermelon e susua ia wa ala na susua ia le fe au maune ia fai ko fifa na vesentino wa le lava le vai na miti ia uma le tino le vai e fai ana nga ruenga ia fa au e so i fu maros ai ma tu ai ro fai ka talo na ves ia o le sia me o le cancer le pau
e tele le age group matua. Ha sola tu no le o se fulu ai lunga. E tāua hoi la le va ai o vei a vei wai si ai. O le ale lano o lau fia uma mau tu ro ale. I to tele tātou e le ai tāua le vai ni. Wai fai mai no e ururi. Po pe vai to le filongia mai se pala le toto se tulo. Runga tau na vai se po le mene e tu. Awole disikaringa. Wa tātou e mo musu e tau fai mai. Pe mama pe me bon mama ko fe tau tau mo se me fai ta. A te mine na un fai no le mo te me fai. Renga ka ngai e do ka ngaka ki e fai manga o nga ainga. Ai nu e so fisilia. E mana ia le saunoanga mana ia fo le fisilia. La o fionga tapa fa sina le fa man malama mai ele fo mai. O so ia la o fionga le li fo mai. E ele matou fale o na e tu ale matou fale. E mo ia ila si o tama. Pa ona. Ia o tai au umalava. Au tele wala foi le aro e saungi la onga o lai titi. O te va ai le na fale o. E kumu e whakari o li o i kamalolo. E o atu mala tau whangu u fo i lea. Ia alai pe talianga mai se tamalo o lai fofoe. E lo tama. Ia o manawa la riti, manawa la popoa. E talianga mai luma o lo tama. Alo kama e pae. E le se tangata ai. Ke wa ai aku le. Ki ngā inga o lo kama e. I le kau whainga o mangawa la popoa nge. Ea, o whakura o ki ngā, ea nā mea. Kai vau la koe, inga mga vau la ka malo roa, ke upapa kulo, al whafonga mani malo le ku. Wa o ke fia i e tautana. Au te fia fo ilai whaitala maali. Na o whalongo ia leile as, i nā taimi. Whapea o le fotoala, o toala. Ala wali fonga lai New Zealand, ala wa fionga i le li fo mai. Na o so ai la o manawa i New Zealand. O walu lea ma aire fo mai Samoa. Se wha mole a se ki loa o lo to ala. O ma fau lo ki lo ka mama nga fo nge. Fai mai fo mai Samoa ia te. Iringa noa. Ele ai se mai Samoa e ngo se to ala. Lea la wa faalu. Wa faalu ane le sau noa nga alau wa fio ngai le fo mai. Ia ole mai ale ole ngwale ole to ala lava le a ole to ala le a ia ano no winga le no pesa ole lo po le tuma na le o fer wa manava pe ala o fio ngale di fo mai e mane ia sa no ia e mane ia le fisili ai no o no le tu danga na le o fio ngale di fo mai o me ana le foi o te ilo ia ui tanga te me famatana me tia o ia la to ngasingas ia famatana foi o ko ala ma me fa nga ai pe foi dale sa no ngai nu ia tawa ia finale la tata tonunga finale o le ai e make sense lava le famtana inga le o lo fengo ni fo mai wa kumun mangava tu lo wa fa fonga le mo me o kai mang o poloka e manga mia ia le vai mungi me fofo ia sa wa fa fole ia me finale o ke dala o kanga kai mai o le mangava malalo i fo mangava o ngā hala e kini ngoi, ia ala po al mga vai kau ngofoki ngā marikua. Ia, o mea umaya, o ke loa au ia. Ia, o le lava o le, ngi mea vai finga le, wau ka kou, ia o le kaloa, o fasipua, o kama maloa, ia, o me whapenga kuai lava ngā, o koe sau whafa marikinga o le kangaka. Ia ka ilo iai, ala o ngā vai hei. Ko ke lo ka ko ia mo ko ha mamango a me o finga kanga mai pafu o le si me ia wa la o lai va e ana i anti sol manto tina sa to si amato e tfaro ai wa leva le po o tengia so ia le leva le po nena e mama ia mo ile ai wo leo ai vese per te o tanto fa tutto e o volta e o pe se la falo por real to vai non to vai o mo se i volta e o io ma di fiai
Na la mano si dia. O le tere a mea kako habits. Ia le mea ia wai. E o le teimi o whai ngarenga tui la wa. Wa tu ia nei whai au ra mato whai mea whaatasi o nei pātele o nei whai au. Me to tisi whai au. Sa whai mato mawhatanga koleni. Ia te ira o whai mato tano awa. Ina mata le awa whai pēna nei inu awa. Awa mono eo. Wa roro pe o le formo whai ai wa tufa lele awa. Ia. Na whai fono le awa. Ia ua whaasoro mai la ia whai au ne. Ia mai a ia e tele na mai ia e talifu de sua po la talsa furu dua po te al tas. Au ma dele nga awa sa mone. Ia a ja uri mea. Ia le se fasipua. Ai na fia ma se peta te mai fu ia de. Tele le ai lo tino. Ai o le mene le itala no macho so ia ai sau. Ai mare. Ia i tōku mana. Ia nā roro whātu, se pe wa se e whaingo. O mene le awa ala na inu e le whaafu. Le awa sā mua. Ia le o te le ina. Ia pe se i o me i e whatupu mai. Mo i le. Ia o le stanga fo i le masani e. Ia mware e whaingo me whatupu i se mai. Se pe o le mene o le te ia wainu pia whasoro atoa. Te ia wahanu whasoro atoa. Ia mai horo mai e fo. Se lea me whatupu mai. Ia me whaitere pēa le ulaula. Ulaula i e lola e au. Tuai ia, ai mau ai wha le ulaula mawha. Ioe, no te mana tuai ia i le tausanga na mau ai lau koe inga ni mea lea o le kaka o le a. Ia wa ave whawhias koe inga le whale mai. Ko ave koe inga whale mai ia. Whait whaaka. Ia saure kari. Lai o kei mo me uma o le mangawa. Ia koe aru le skemi. Ma koe o whai koe ave. E le o whamaria inga na wale whanonga ni. Ar koe inga. Ia whapelo le na o kuwhingi. Kako o e waaile. E iri fofo o le luma kua koe lam. Ia. Ma koro lea ma aile luma kua. Sa lole si luma kua kalangoa whamai. Ma sa lolo koe inga sa ai awa. Ia sora ikiki. Ia whakulele ro kuwhingi wau kere roa au ia. I manosi ale pia o ko inga. Ia la whangonongo ko inga lo whamakala. Whamakala e o wha mai sa. O mai dea koe lau le lumo koe lau. Sa roko ka mai sa manosi dingu pia. Ia sora ikiki. Ia mai no le vai al lumo kua. Ia mai se pou. Sa sa mai pepe. Pai ale lumo kua al pepe. Ia la lea. Ia oka se pou. Mai no ko inga. Ia nguman me dea. Ia nga umanga ingol ko inga. Ia nga malosi ia sio ko mai di ko mai manga fa. Ia mai la oi I fo mai finga le a kako. Fo mai fa pengai. Ia it makes sense love sa wa ko ale Ia ana nga vakul fa mai fa aka. La ni dei a ko me uma. No ngobinga aka ko la ye fa longo finga de. Ka u ala we foi fala au fa piko ai me fa pe a fo mai. Whapikoa mon mangawa e whalongo o kulawa ia, mai fo ma. Na e wai ei fo ia mea whapengai. E fo lau whapengai whaanu ai e sele system malo kingo, pesi mea whapenga. Ia pe e kawanunga ai le ka whakakanuanga lo whionga le difo. Mai e se me koe fia sao ngoa iai, le ke le na parke. Ia, o le tau o le pepe, a vai nei e le whaatafi le whaonga pēra tu ne whaini whaatawhapito. O le kesta oi. O le pisi whaua le suahu uhu le tātou pepe e le te inua ia. O mea wai o za mai koe seo kura mau whai a ora e fia te le e whai mea o le whai pula po le esi a e pepe e. Nā fifi le lau whai e tau e rungo tau pe le umoi. Nā mai ai e le toi ina. Tala wa me sa fa ili wa ili fa mo ni fuala au ia me ya ta wa e vo isi o tutu ya o fa me aru ya wai alo ia la me mo al me na mai manava ile ai ma a saula o sau ile si ari sa mo fa o walu la fo mai sai ngai hau wai fai
fai lau power cleansing, ma uma lo tino. Ho i mai loa ia re o vai atu. Mana malanga lenga u. Te manguia, vai a kapi ngam fai me manguia do. A te matata no a ho i matata no te o fam tala ve. Te lo de mena o mama wai ni. O watu de clinic singa rea. O watu. Te mana tua me fe o pamu sa fai tatu tamiti ya sui. Kau berfang mai viol pub. Eu aro te o vai. Ya si igual es el nama mafa. Ona ia nai worka. Yo era como le vai fa sau fa. Po ho le fia malo na me wa ya lo ere vai como sau lo va foi de ta. Tulangana o wata tonunga o tangata e manos e fa no mai e manos. Mariela. Tala ya Salam I am fearfully and wonderfully made. Ele vai Te tase si mene na. Ia fa na we ma. Ya awala fa si no mai ne tu mo foi de ola malos. Fa se na uma tato. Ya no tato no de ya umi soifua. Ya maua malos e tu puel fia ma fa tino mo me tato fo nga ma me foi da ne tato fa ta we na de ola. Ya tato mo fia ola malos. Ola soifua maroloina. Tele na tato talefe ni na ya maroloina le soifua ma. Ya ma tato atunu ora atunu e tau si matua e se ya sa mo tele atunu. Mariela. Te tu ma me tato se vai tato matua ina ya mo malo si ma le Yo. Isi ai tara ya tato ai talefe ese me fa pe. Ya ona pe tato ati ute ma le tato soifua fa si no mai tato le tu. Voi de tawe ho tato tata no me. O tato le tau si tato matua. E tau te uma matua. Ya e ho tato va vedo a tau te atu e. E lo pe tau te toi ina ifo vai mama. Sui foi ma o tato fa na wale to se tau si matua. Tato i fale e tu e lau matua. Yang tato le tato fa ya o mai na te leo mene. Ta se ari mele la fenga ni forma. Le la mo na tua nei de mai de kwal. Tu nei tangata mato no ya so ye balot tina staffness. E ya le pamuna lo tina vinda le sa lo tina titia. Ke sa ya la ka ko le sko iga la ku no le pamu. Ole ba ya ya e lo ande no makua ma ya mangava ya la fo no va fo ya la fo si le pamu ya la ka ko no go vi ole la to ai do ni il fo va ver la o ko vai pe mi pamu ku de fa le va no ko mangava ko fa le ko ya ai no fa te la va ole mo le ma fa tata no ma le fionga le di fo ma Malo, fa taitele lava ila wa fionga li forma i ni professor fa audio le soifua manoloina. Ia mo tato mta upufo i ole nei tai au. Wa fa longo fo i wa stalinga i fia fa longo. Wa fo fa fonga mai ole mamalo le atunu. Ia e me se lava ni fa ma ine yo to ala pe ona sauno ia i lau fionga le li forma. Ia ele se me ta o se mai ngo stoal. Savili mai foi se uso i New Zealand va pe o son to ala ka walu Samoa e fo to ala mai no na vai to ala ya tau mai ia ona mafatianga o va pe pita tau na lu mo sta mai do vai se fo mai tu a sa i fo ai le fa pe ya ai le nga fa alo ya mane fia tele mo le tu ai fa aftai fa yele leo ai nu fonga tau moli e susunga i whaafeanga inga mana i o lātou whalitua. Ia e meise o tupu mai e ole. A tunu o fia e Paul Kalame o les oe mano so i fua malolo ina.
ia e moli atu ai whaaftai whaavanoina o lo taimi lawa fionga le profeta mo re wa fo ile whaafonga mai e maro le atunu u tele o whaamai ia o lo whianga ia i pia ma le atunu u le nei vai tau ia mai se fo i lava le whaamai le o le suka tele lava le mamanu so tātou atunu o mawhatia pia i le ngase o le suka ia e whaaftai o le alava e maua le tatal noanga malawa fionga i le aso ma le aso ia mawhesiringia i fo i me ono tauna alo e se mai ai i la tau ma wai fa ma i le anga fa penei fa manuia le atua i nei aso i fuafuanga toe fa manuia fo i le atua ma pelo so i fua malolo ina ia wale fianga ai ma le mamaro le atunu fia fo i le loto i ma fau ai fo taimi o te Samoa i le to mai mau taimi anu i no fo umi oi ma to tua ia pe silia le watu lo sunga tongi tupe ai vave ana mau ale le tali o ngase na ilo le nofo le lua itula ia o le mea lava le ansa waisio tata watu nuu i lava i tau ia e tele lava na le si la fia le mamalo le atu nuu e ia i fo mai fa pitoa le wa ia i telo ia le alawa si la fia mai la wa fionga ia o sa o loa ia dokta le hausa na ilo le fiwa nofo le falmai wawa tele lava tangata o lipoti lava lea e maliu lava si o tama e maliu lava si o to'olua e maliu asi o uso ele i o mais fo mai ia e fia mai mal fo mai ia mai dokta le hausa wa so lo ngase ia e faftai ai la ufionga se le lope te ava no ile va yaso il tato pokalame pe wa mata tu nei na e fia malo lo mo pokalame ia ai pule lava la ufionga le li fo mai ia e vatu le ava no e te faso i fua mai ai fo ini malo le atunu a fai fo i te le ava no mai ia o fo lo fam fa manuia te fo ile Christmas man tau sanga fo i la fitalainga la ufionga le li fo mai ia mane faltua mane ai ngali ia paaftai ai no ia fo io sa wa il tato por kalama ia ore nganga fia man lo to faaftai ia lo fa le tu o lo fa o perta tato por kalama e mone tu fo faaftai fa to ia te oe ia mi se fo i to le fo ai la ia le malo fo le fa inga venga mo to vi inga eu moro nem por calama já tô no vou esse é o ngá tai Da da dia foi mo tato e tau tu aí não tato tu não ai mas ele tato tina mata mama tu o tele foi no futa po aí ainda ya sa mo foi fa fo mai ta fa si le la ya pese e o le tawa le a se fa tu foi le fie man la ngona e whaonga se i roma se mano ziwa mai le tu awala nei po kalama ai da ai le tau whawhetia se vai ma se tau whai mai ia o te nga pele mōre mano o le aro whapeo le vai aso fou wa ia tatou maro roa i loa le kirisimasi ma le tau sanga fou na pule mai fo o i sisi aso le to e amata le e tatou po kalama o te wale la so luas frutas e fa mo mateo voi masi to ino ro ai ngere mateo fara ve la ve tu ida io fara voi masa ni te ya for a force full do ya udi ma va mateo ya na eta ra fe ngai tato wa tato taia ya wa le po ya wa te bo ya fa nga solo po kala mai o le me to foi tato tu fei do ele vai isso ao te do a fitai tera vea unga ia ma le tato sanga ngā ruru ne tau sanga tato por kala a fitai da ia te urua me mo ia po ida te isi ele ni upu avane ese lo no simre lo au le ta ai o le tele o tangata ia o rua awa ti o no a fitai da o no hoi le salamo le fai e ta jodi fa o le do mo amu ia tu wa i fu ai
Whaamuia tangata utu ai fuai. Ai. Peo ai nu lava le ia ngase ia tua ia tangata. Tele ia whaasofo. Tele ana i o tātou tangata e wala umai. E wala umai wai. Nga vini mai a se ua fine dai. O se saru se o ia su mai. Ia wata. O istangata. O tangata o do a inga le fa to e fei do. Tai to mai a ma di diu ne la to a o ma to e fei do i ni ma to e. Ese ho ia a wala tato por kala mo le. Ma dia la. To fei sto. Ai fa sta tele ne so manuia le ne so ma le alwa. Fa mo nga fo nga i do mo ni si por kala mo wale o vai tu po o vai aso a to por kala. La nga vai aso a ko ngor ko kele da mo mai nga fa. Nga le ko kele mo wala bari mi ke en afa da mi. Kele mai le nga fa ki e aso kas. Ya wale le. No ia no waso lo fio ngale di forma. Ya. Ya so ia no fio ngale professor langulango so fu maloinga. So se fulu minute ona tane o le itulai vai sini au se talia. Tato por kalame na mane fio ngale di forma. Ia mo o tau fo ia fa fonga mai Samoa. Ia sa o le lava. O le umiale o le fa tali nga sa o fainga ngai fo i Samoa. O le umi o na fa tali o le taimo le avano e vai se forma. Ia o le to tele ala wo popoto ai mele na watu ai su e pepa. Ia na ave lola ia le ia to yola to e fa ngale aso mafai ia itanga foi la de la taula tala tai forma. Ia o la ngala ia mau mai tua. Ia fa ia si fa ngata tele. Ia ai le wa tele a foi nai forma iwa. Fa ia la to ia officer forma. Ia peila o tato forma ile. Le se meto tau tinga ina i te nofo le tiu tele. Ia e se o le tupele le ina e alu. Mo le siaki ina o lo soifua malo ina. Ia tu unisi mea le nu uma nisi mea le lotu. Ai wha mua lava i lo oe lava ia soifua malo ina. Mai se lava ia te o tau le mafuta mai Samoa. O telefo i o na ialong whanau ia sua manuia mai nei. Ia e lo le avanoa lea e tongi atua i loe oe ia le fo mai. Sio ta mama sio tua a ia anu ia profesa ia dokta le ausai siaki oi ta ilua vai aso mai anu fatalia lava uma tongi atu lo pili nei ia ai te tanton fo tato pokala tolo fo pese mete fesa no la fai u pokala ia de ai fa te mo fo tato va no la to na i male fianga ia profesa dokta Fualo e fa tele lava no ngol matsenga le mo se te me asia fo ia lato ia e mo foi se va no fa movina lato a fa so e lungo tato pokalame mo ne yaso ia tato pokalame na mo ne yaso o e malo so i fu malo ina ia fai fo iwa mori fa tai tele lava i lungo le apio fo linga malungo le tato YouTube tu si mai o mamano so tato watunu ia mauti noa e le se me ka o se koala ki wo sanga fo Usa ole toma le ala toma le ala ia fa manuia le atua ia te o to umalava ni aso es foi mafuta mai ton nungo falfainga luenga te tono falfainga luenga le malo le atu no malungo le ala tele ia fa pui malave ina le atua to soifua mai se foi mafuta mai tapua inga i maota malawa malo le atu no ia fa manuia le atua ni aso aso ataya foi ia tato so ana pongi fo ile atua te masani na aso aile to telo le malo le atunu me se lava i tamama tina ma tua le po fatalia to no mo telefo ai fa man ya le se ninga mai tato telefo atata no te salo po fatali me atano ai fa man via le atua i aso online ma tua ile aso ataya ia tato mantua fo italo ia ngase le fionga tamaita i pale mia so tato watunu ia te mawano na malo si fa awawai ma
whaasao ai fo ia na whaiunga ia tele o na whaiunga ia e tātou te whaatali ia mo le lumanai mani manuia lau tele o se tātou atunu. Whamanuia fo i e ongono ngase me se fo i tina ia se umalo whireti funga whamanuia atu le atua mo o tina tātou toi wheiroa i tātou pokalame le vai asofou pe apure a nufa le atua e momoli atu i ailo soifua ma so mātou wola e mo nei taimi wha soifua ia Samoa mai le maonta Samoa vi ingo le atua i sini au se talia.